Strike, strike mas bro, strike, strike, strike mas bro, strike. Ih. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam strike dari Ozi 96. Hari ini saya mau casting lagi mas bro ya, untuk spot di rawa, dan ini lagi sarapan pagi sama kawan-kawan kita. Oke mas bro, semoga hari ini saya ada hasil mas bro ya. Salam satu hobi mancing, mantap. Strike, strike mas bro, strike. Ih. Alhamdulillah mas bro, mas bro. Oke mas bro, alhamdulillah. Apapun mas bro, sayang mas bro ya, ikannya nggak mau nimbul ya, melawan ke arah saya mas bro, jadi nggak mau naik ke atas. Mas bro, mantap mas bro ya. Alhamdulillah rezeki. Kita pakai umpan bekata mas bro, mendasar ya. Telak mas bro. Mantap, 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 mantap. Oke mas bro, lanjut lagi, semangat. Oke mas bro, mantap sekali mas bro, ikannya ganas-ganas. Kita coba terus, oke. Mas bro, sayang sekali mas bro, diselamar kocolan tapi enggak, kameranya mati mas bro, efek cuaca panas mas bro. Alhamdulillah ikan pertama kita, kita syukuri mas bro ya. Mantap, semakin amis soproknya.
Mantap mas bro, nggak kena. Mas bro, bro, mantap mas bro, mantap. Alhamdulillah mas bro. Mas bro. Alhamdulillah mas bro. Babon mas bro. Alhamdulillah. Babon mas bro. Dari tadi mas bro selamarannya baru kena. Mantap, mantap. Lone cash mas bro ya, kata Mas Bolon 3 Surya, lone cash. Makin namis mas bro. Mas bro. Oke, mantap. Trek mas bro, trek, alhamdulillah. Alhamdulillah mas bro, kita strike lagi ya. Ukurannya kocolan mas bro, ikan kedua kita ya. Alhamdulillah, kita syukuri mas bro. Lanjut. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas bro ya, kembali lagi ya di channel kita Osis 96. Mas bro, alhamdulillah ini saya masih bisa mancing dan masih dikasih rezeki. Hari ini kita ditemani sama Bang Santules di sana. Jadi casting mas bro ya. Bro, langsung saja kita lihat hasilnya. Mantap. Oke mas bro, alhamdulillah ya. Hari ini kita dapat 5 ekor. Alhamdulillah mas bro ya. Walaupun kecil-kecil untuk ukurannya, rezeki mas bro.